أحليلة أحليلة شدو جدوراكي أحليلة أحليلة ما نسيغاكي أحليلة أحليلة شدو جدوراكي أحليلة أحليلة ما نسيغاكي السرها بعد ودك سيت سارقيقي السنة الرياس الحجاب سلح يا عيد تعدي دي زكت السرها بعد ودك سيت سارقيقي السنة الرياس الحجاب سلح يا عيد تعدي أمشجاعي تنقلب العقال نصواب ورثك لا 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 يقيم قبيلي تماشي اللعب ما نوسرس لحسابي مرنا دلالة ذوك لي أحليلة أحليلة شذوك جدوراكي أحليلة أحليلة ما نسيغاكي أحليلة أحليلة شذوك جدوراكي أحليلة أحليلة ما نسيغاكي ماشي وثالا يدين الويد يغنزن تاموسني ذا كفري ولا يسمين نغشه الوقشي جاني ماشي وثالا يدين الويد يغنزن تاموسني ذا كفري ولا يسمين نغشه الوقشي جاني سيرا والو يتسامين اي مكنور حسين الا ووال العليم الدين اني غثني الوين ذا تغلي تحبين الموت ذا منا جانوين أحليلة أحليلة شذوك جدوراكي أحليلة أحليلة ما نسيغاكي أحليلة أحليلة شذوك جدوراكي أحليلة أحليلة ما نسيغاكي أجمع نسيغاكي أجمع غيري مريم بغيت دينيغ ناناك إسرائيل إسرائيل أك المروك أشوف ils sont pas inclus dans pourquoi l'État algérien n'a rien fait pour demander des preuves déjà يوث mais là Israël et le Maroc ça veut dire l'Algérie n'existe pas. Donc est-ce que l'Algérie existe déjà réellement et c'est pas la première fois que ça se produit étant donné que Smimout Boumdien pour un petit peu amadouer et à manipuler le peuple algérien se font l'affaire Sigli Kif Kiev Rohan le Maroc. Est-ce que l'Algérie existe pour vous réellement Tisnef Ashura aucune attaque n'a aucune demande d'information n'a aucune ils ont fait aucune action envers le Maroc et Israël. Est-ce que l'Algérie attaque que des civils? Elle n'attaque pas les États. Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que par là, ça veut dire que l'Algérie valide sa faiblesse, la faiblesse de sa politique?
غورك يا والي. Oui, effectivement, je vais commencer par la 2e question. دوغ لابرا سقسيها مزوالو. تيدت إيميون الجزائر تبان لا فيبليس ينس لا غادي كايا غينيا ذا هو كان وماي اما لا تصور تخمط دي كومونيكي اوفيسيال tu accuses deux états il y a des procédures تصح نتخدم ما تسكل في مانيك ريالمون اللي دي طاي غينيا شال تكتمس اللي تمورتيك بيسك تصوت تمورت القبائل تمورتيك دونك زمرة ما ريالمون تساعد دي بروف تروحوا على لا كور بينال انترناسيونال soit condamné نسمو Guinea. Parce que derrière, il y a eu, كاين الدنيا سقرينا 500 morts. Et quand un État هذيك الشمدي تمورث النظام هذينا 500 قمذانة ذلك الكلمات هذيك انا كي جيت مسالت مي تبان ما يطيج باسكو en fait ذلك كذب اين كيو وسعنا لها aucune preuve دونك زرا لما روحان على جوستيس انترناسيونال ماشي لا جوستيس نزاير التليفون دونك ادفان تيدت ادفان بليك لي طاي كاين الجزائر لي طا كي ديفان دونك نو ني لوبجيكتيف نسن اون فيت ذاك دو قبيليه باسكو هاك دو قبيليه لي ديزارمي دونك و ميم طون ماشي داك دو كيستخدمن لا فيولونس دغا دا ممكن تسمح قرانيت كان قرناك ديال مثل قبيليت انا ومز مرضى موحد تفض مالنا دير دون كوني كان فايك زمرنا تاع الدين فايك زمر ميتي موراني ظن زمرنا نتقابلن من توالي لا سيتوياسيون اكطويل دو لالجيري لا دغا لوك لي فوازين ساكن مالان سيار دا هاد ساتاكين دي زيتا سوا والي مي مال الوقت انتدت ils peuvent rien faire تخدم كي الجزائر شفت كالكريكي تخدم كي الجزائر تعرف حيت غاشو تاكا لي فيكتوار كي دبونا كنيين الزوخه كي تزوخونا شاك فوا لارمين الجزائر مي اون رياليتي ورتيني تنولي لارمي الجزائر كي شو زعما تخدم افيك لي زوتر زيتا وي تحقر الراويس وي تعدينا في نزدا لي بابري كي قلان داخل الجزائر تعدين فلاس انت زرا شو تخدم عندك مزافيين يون الوقت مرتقب عليه بلا ما ناد ماشي لي وديك انت ماشي سنات يتعدى فلاس نغانا شحال دا قبيلين فانا شحال دي قبيلين وحفصنا شحال دي قبيلين مي اون دور دو سا وشو زمرنا الخدمه وي بوف ريان فير اشاك فوا كنا والين صح تمثلت تصبوني ما نسن توال ندوله بالذات نتمولا عندها سكن توالي مالي سير فلاس اي نو شو زمرنا الخدمه لو مالي سير فلاس بلا ما نتولا ستار ديال لا ليبي الور لا لو ماروك يغالو سين تسكري كويس زون سي ريبون ديالي ميم با كيما كان نصبح نديه تنكر نسو الماروك تكان نسو الماروك مي الماروك يغالو زندي تسالى ميم با باسكو اكسكوزي موا يغال داس لك كان يثيك il y a rien de concret donc du coup اثنا مثل ثلاث مسائل ثمانيه هي ان l'existence de l'Algérie الجزائر تبنى خلقتي فرنسا على حساب بوكال من الجيران لو كنت شرا لي باب تسمى لي ثان تستعمر هو تو كي تبنى الجزائر مي سينو الجزائر difficile ديك الجزائر كي existait auparavant et pour dire que l'Algérie elle existe كان غد يسمعون يمغبرن نون يقلان ياكا وقبل 62 كاين ورجين دوك مزيون ورجين تكزيستي الجزائر كاين الجزائر اني غتسبنا اف وكال لي تونيزيا اف وكال لي ليبيا اف وكال نتوارق وكال الماروك بلوس جماند d'autres peuples dont le peuple kabyle et إيشاويين دي مزافيين جمعتني كرايين فرنسا كرايد ان ديبارتمون وميتسمى ان ديبارتمون فرنسي وميتسمى الجزائر دايور ميم يسمى كاين الجزائر الفرنسي كيف كان en 1839 signé par le général Schneider je te dis c'est les archives ديال الدران et à l'époque la Kabylie elle était toujours indépendante la Kabylie elle a été annexée
qu'en 1857 سميت خسر القيرة تمور تقبيلي تزات النار من فرنسا. اي دايور ذين الوقت النية خدم لي زواف ويجيو سويسيغ تعاير نكونيا يا دي ليفر ديستوار دي زارشيف عندها قارن ذاك النية لي رابور لي سون دون لي ليفر دي سونتينير دو l'Algérie les cahiers des centenaires de l'Algérie انت فمام اكزيستين اون لين زعما ما نتغرن اسواليم لي رابور لي ميليتير الوقت اللي شاف ميليتير من فرنسا الوقت اللي كنت امشي درنان استعمرن تمر تقبيليث امشي تي دانيكسين لو ديبارتمون كرايين كي سابيل l'Algérie زينا الوقت اللي تخدمن دي باتايونس دي زوار دون لو كايي كاع تفضل من ناند بليك بوين 5000 زوار كان اخذ من بلاصين يمنسن كان ان دي بلاصين الوقت لي ميليتير ناس مي تخدم لا رابورونسن ناس بور لانستون نسعى 5000 زوار اي ديسيدين دو مشي اتاكين تمر تقبيليس بيان سور تمر تقبيليس تخسر الكيلا باسكو لارمي الفرنسا الوقت تجهد دونك كونيا ما نمثلي دا في مزول كاين لا اي اون اكزيست مي الجزائر خلقتي فرنسا باغ اكزومبل كوني ما ناد اون اكزيست ادينيا دو 1509 à 1527 شفنا الوقت اللي قرناس لو رويوم دو كوك حمد القاضي الحمد القاضي مازال كاين سالت ولا في مشتق فيديس يسعى ماما درابو يسعى دي كومونيكاسيون اوفيسيال افيك دي زيتا الوقت النيا دونك تمورت au sens propre du mot. من بعد يسد غماس عمر القاضي de 1546 à 1618 après 1618 1696 السيد حمزة تونسي après 1696 1730 السيد علي بورتوش et jusqu'à لالا فاطمة السومري qui خسران القيرة en 1857 devant l'armée française. donc الوقت النية الجزائر c'est là Alger دينا كوير صغلاضن اي Alger لو كذا بيان سور تلمسان اي كونستانتين اندلان دايات يحكمن في اللسن الدايات كي الفون سي با لي شاف ني لي شاف ما تفوض ان شافي فيها ليجونس عرفت مورثني دوك ساعه شاف نيي ايغلان ديال لا تركي دونك كان يتبع لا تركي ولا انا انديبوندون سي با الكا بور نو الوقت النية كوني استعمرنا لا اي تركيين كوني اون ا يو دي غير افيك اي تركيين اون ا يو دو مومون عندها تسد تسويح يسن دونك يافي با دو بروبليم دونك يا اون كومونيكاسيون مستعرف يسلان مستعرف يسن مي لا تسويعين عندها نخدم الكيرات ولا نخدم الكيرات نعرف حيثنت كونتر لي تركيا يقول لنا عندنا الوقت النية او ديبي دو اسميه يدلحقنو 1510 سي ميم با لي تورك لان لي بيرات اللي فرير بارباروس لان لي بيرات سكرن ديال البحر استعمرن يمكوناكيا ومقارن الجي نا الجهه سيدي جلال قسطنطين لوك الجهه تلمسان دون تلمسان دي فوا تقدم تنيد تسوي لو ماروك كي اكزيستي ان غران رويوم دي ليبوك دايرو لازم هنيا فنستعمرنا على لي تورك سي لي سول l'Afrique du Nord والكلية c'est les Kabyles et les Turcs et le royaume du Maroc عندها les Turcs شمنا لها وتنستعمرنا لها en tous les cas il y avait des moments de guerre mais كنا أثقمنا تنستعمرن خاطر donc ça وكيدا مزروي دونك ولا يا قبيله دي نادي فلاس هذه زارن سيديكا باسكو زمير ضالا اتافونسي طونكو زارن سيديكا. Et c'est pour ça que malheureusement la كلنا الجزائر يفرو كان شتا ميثود بوضتوغنيت عندها on a les moyens aujourd'hui لكن النادي ثيدت عندي لا الساقي لا كابيلي دونك elle existe et l'Algérie n'a jamais existé vraiment c'est leur soucis après كاينين وي فرنسا الوقت النية كاينين ميتخشم en fait c'est ça شويه donc c'est comme les autres régions la différence c'est que c'est عندنا نضال il n'y a pas eu de guerre خدي من تاع الجيرة لكن كشمنا المكون النية
il y a eu une révolte. Par la suite, وكذا وناثن وكذا l'émir نسن عبد القادر ذي الغرب وي ثلاد ثاني كان الجهه الغرب داير soutenu par le royaume du Maroc يدي يستخدم عبد القادر الوقتانية pour faire une révolte contre les Français. Mis à part cette révolte-là, يقدر نبرينا par la suite. ولاش كان يكشمن وفين une résistance, une armée, tout ça, قبيلتين سوا ديت مرتق قبيليت. Mais sinon ailleurs, كشمن normal. Donc, أي غير parce que عندنا ils sont pas organisés comme un État. Donc, ça a les institutions, ça a les chefs, ça a là, qui n'a قبلا un ennemi mais يساد, mis à part la Kabylie. Donc, c'est ça la différence, la spécificité de la Kabylie, c'est ça. وميم طون كاينين دي غون جبدن تمثال كاينين وقتني تركيا لان دي شافي قلان دي الجي دي القبيل مي سا سا ريان دير باللي كلان كلكو كابيل روحن فناو انتقات لينا باسكو مام ا مومون دوني دو 1820 à 1825 يتصوضن يقبيلين الوقتني الحمد القاضي يتصوض يتصفغ لي تركني قلان طفندين يسوفغيتين يقدميتنا الجيجل il a libéré pendant 5 ans. لانه اللي كيقاد même jusqu'à 7 ans, des historiens qui قالوا jusqu'à 7 ans, mais la majorité قالنا c'est 5 ans يقيم لنا حمد القاضي في Alger. يسوفغيتن mais après par la suite Hollande avec le soutien de la population de Alger. Parce que نهنيك فغان كان ادو غالن اللي فري بارباروس دونك غالن après par la suite. Au fait, moi, je me dis l'histoire. On aura une occasion de faire cette vidéo spécialement à l'histoire. Faut mesurer une tour parce que c'est important. Mais c'est bien un ADR puisqu'il y a d'autres sujets. Voilà, je sais que l'histoire, nous sommes tous victimes de l'histoire. Les Kurdes, les Juifs, les Palestiniens, les Yézidis, les Assyriens, les Coptes, parce que j'ai été en Égypte, j'ai parlé à pas Coptes et les Amazirs, l'Amazir de Siwa, Neras, comment vous étiez avant. Et d'avant Jamal Abdel Nasser, on était indépendants. Donc, il y a un petit peu une erreur de l'histoire. Il y a aussi la colonisation. Khatan Zara qui avait créé, qui avait inventé tous les pays arabes au Moyen-Orient. La France, la politique de De Gaulle qui est arabiste, c'est lui, c'est De Gaulle et Napoléon III qui avait. Mais cette guerre. Donc, moi, je pense que la France avait donné l'occasion à l'Algérie de former, d'exister autant que Algérie, peuple, mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas le seul pays. L'Algérie, c'est pas le seul pays qui a été inventé, créé de toutes pièces. Même les frontières ont des raisons pris une règle, ils tracent. Donc, ils s'en foutent des identités des peuples. Par contre, l'Algérie, là où il a foiré, c'est qu'elle voulait nous imposer l'arabo-islamisme. Pourquoi je parle d'arabo-islamisme? Pour moi, d'après ma vision et mon observation, c'est que les Sahaliques, donc les Sahaliques, ce sont les peuples, les bandits qui avaient imposé l'arabo-islamisme sur 2 continents, donc pratiquement l'Asie et l'Afrique. Donc cet arabo-islamisme, ils ont une stratégie de salir des peuples. Quand ils les salissent, ils les traitent de kuffars pour après légitimer leurs attaques et leurs massacres. Ils avaient massacré pas mal de juifs et pas mal de peuples. Je pense que le pouvoir, c'est ma vision, peut-être c'est vrai, peut-être pas. Je suis bien à chaque dîner, c'est que l'arabo-islamisme qui a massacré l'Algérie, et on a déjà l'histoire GIA, AIS, l'islamiste, les fils, qui n'a même pas été étudié aux écoles algériennes. On n'a aucun documentaire, on n'a aucun témoignage concret. Donc, des milliers d'Algériens ont disparu sans que l'Algérie prenne des leçons. Elle a tout caché, elle a tout à la politique de Bouteflika, le voyou Bouteflika, comme tous, hein, comme la junte militaire. Donc, cette stratégie elle a été appliquée dès l'arrivée de Bouteflika par rapport à la Kabylie. Je cite les exemples de politiciens, Naïma Salhi, ils sont nombreux, ils sont comme des chiens sur les médias, sur même parfois la télévision algérienne, parce que la télévision algérienne,
Elle nous a carrément traité de région terroriste, ça que les Kabyles, il faut pas qu'ils oublient. Donc l'attaque, cette succession d'attaques sur une durée longue, la قبائل تصن قال لك non, il faut pas répondre, mais c'était là où la haine, donc je fais le parallélisme avec la stratégie des Sahaliques, donc l'Algérie officielle, j'accuse pas tous les Algériens parce que je sais qu'il y a des Algériens très intelligents et éveillés et qui comprennent plus, surtout avec les réseaux sociaux, فهمن, ils ont compris la dangerosité de la junte militaire. Donc les conséquences de ces histoires-là, donc cette stratégie de salir, d'attaquer, c'est devenu normal de dire qu'un Kabyle c'est un zouave, qu'un Kabyle il vient de la Bulgarie, qu'un Kabyle, il y a même l'écrivaine qui a écrit Berbère des Sions et qui était partie avec Tebboune quand il a été invité par Poutine. Heureusement que Poutine les a complètement ignorés. Enfin, ça se voit ils ont une politique destructrice au point que l'Algérie n'a pas besoin d'avoir des ennemis. Elle a déjà son propre ennemi, c'est Tebboune et c'est la junte militaire. Je continue. Donc, le résultat de toute cette politique, cette stratégie, moi je l'appelle stratégie des Sahaliques arabo-islamo-terroristes. On peut dire ça. Parce qu'elle est noyautée, parce qu'on a le Hamas, on a tous ces Ben Grina et toute cette pourriture. Donc, ils ont fusionné ces attaques-là. 2019, on arrive avec le Hirak, donc ils ont créé le projet Zéro Kabyle, les projets Zéro Kabyle filmés, protégés, je pense, surveillés par les gendarmes. Personne n'a été emprisonné. Arrive après les attaques. Ils ont commencé par les emprisonnements, les viols. On sait beaucoup, fermeture d'églises. Enfin, c'est une politique institutionnelle raciale, extrémiste. Et moi, je l'appelle la stratégie des Sahaliques. Ils arrivent après. Moi, j'étais pas, d'ailleurs, j'ai partagé avec vous une vidéo que j'avais faite une semaine avant les incendies, 9 août 2021. Que je parlais, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare de grave, mais qu'on n'arrivait pas à définir. Parce qu'en fait, c'est très dangereux la manipulation de masse. C'est qu'une tchèque, elle t'attaque doucement. Il y a eu même les attaques à l'étranger. Il y a Lies Rahmani, qui est mafieux, qui est avec eux, qui soi-disant, chaque année, il a un mouvement, il change chaque année de politique. Il a le temps de parler aux populations. Il avait menacé la Kabylie. Il avait menacé la Kabylie. Et jusqu'à maintenant, il ne dit pas la Kabylie, mais il dit la région du Nord. Et là, racisme incroyable. Et sachant qu'il y a des Kabyles qui le suivent. Il y a aussi Naïma Salhi. Il y a, comment il s'appelle, celui de Londres, je ne sais plus comment ça s'appelle, Ben Sdira, qui était l'amène de Zerouel. Donc, moi, je voulais savoir, la majorité des Algériens peuvent insulter, traiter les Kabyles de zouaves ou de sionistes ou de séparatistes, mais ils ne connaissent pas ce que la Kabylie avait déjà subi par le passé, ce que la Kabylie avait apporté pour l'Algérie. Ils auraient dû, ces voyous, ces mafieux militaires auraient dû profiter de l'occasion de la création d'Algérie pour vraiment créer ou souder sur de bonnes bases pour avoir un État algérien. Et troisième chose, c'est que le MAC, c'est une conséquence de toute cette haine raciale et de toute cette discrimination arabo-islamiste. Le MAC est un os qui s'est produit pour répondre et pour dire non à cette nouvelle colonisation. Ma question, elle est longue à Khawel. Oui. Alors, donc, vous avez soulevé pas mal de points. Donc, je vais essayer de résumer un peu tout ce que vous avez dit. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, l'Algérie, l'État algérien, elle n'a pas d'idéologie. Elle n'a jamais eu d'idéologie en Algérie. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on parle de l'arabisme, de l'islamisme, le socialisme, ces trois idéologies, par exemple, normalement, parce que les idéologies qui sont l'arabisme, l'islamisme, والدخول انتهى.
Alors là, encore plus avec le socialisme, ودو كلنا aussi. Parce que dans l'histoire, les idéologies gagnées l'Inde, mais toujours تمسترضق intéressante. Mais الجزائر tellement que ça a une idéologie bien définie, c'est un mélange de tout. L'idéologie, c'est les intérêts et de garder le pouvoir avec n'importe quelle idéologie. Chaque moment, des choses se خدم. Parce que si on prend les années 90, تجوخهم داك ils ont combattu l'islamisme للجزائر. Malad Mselaïda, les dirigeants algériens, ils ont rien. l'islam. لكن ملان نظرات دا شولان. Donc ces idéologies, ça les intéresse pas. En fait, تلاقي اللي يريروك تمزور تقوينا غالي نكون قبيليين. En fait, nous ce qui les gêne, c'est en fait l'idéologie بوين كنيسة عندها هذا. nous ils avaient toujours une règle, il y a l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. C'est شوية الحيان le peuple algérien. L'ennemi intérieur, c'est les Kabyles. Donc كاينوا كذا وين القبائل وين أثناويين أثناء داونا. Et aussi c'est un ennemi extérieur, le Maroc et Israël. Voilà, ils surfent toujours sur ça. Même si l'ennemi extérieur, c'est l'ennemi intérieur. تجي l'idéologie نسنو ثانية. Sinon en réalité وسعنا لها une idéologie كي تسد نديفينا شحال يفرض قال لا ربي اسلاميز لا ربي اسلاميز باسكو cette idéologie نتوالي بلي كي دي مومون وفين توقع على المعنى ils défendent pas ces idéologies تروحون jusqu'au bout de cette idéologie سعان juste à massacrer à utiliser ces idéologies quand ça les arrange. Comme par exemple l'arabisation. C'est pas l'arabisation qui les intéresse. Ils utilisent l'arabisation pour exterminer le Kabyle, parce que les Kabyles le gênent. Donc ils vont utiliser cette idéologie contre lui. L'islamisation serait aussi contre les Kabyles, parce que à travers cette islamisation, l'identité voilà le but du pouvoir algérien. Donc c'est un mélange de tout. Et il serait toujours l'intérêt pour garder le pouvoir comme idéologie, sinon la haine du Kabyle, l'anticabylisme. L'anticabylisme, صدمنت بسمي تخلق يمثل الجزائر كاع. بسمي يتوال voilà, il laisse un département, prépare la suite, Yoral Tsamourt en 1962. Mais il y a un point. En Tunisie, on n'est pas content de vivre avec d'autres peuples dans un seul État. On nous les peuples que les guillemets de Néron parce que l'anime de Bounadal, un de neuf, plusieurs peuples ils composent un État. وتعيشين وافونسين ديت معيشة تنسون لا بوبولاسيون تعيش كان تبغى باسكو غير ساعان اون فيت دي باز سور ليكيل يدفنا نتا مورثني الصحة عندها هو يتقدر كان لو دروا يا ليكزود دونك عاشنا اونصومبل نا لان دي زيكزومبل عندها un peuple, il dominait les peuples néerlandais, il exerce كلش et les autres peuples قبلا هذو غالا داينون لا لا لا